Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibiyelele phinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili iNkos. Mina uveza lu2 ngakhumalo bathi ilaspo namakumede mhlabe ukuthi usemusha like ngizophinde ngicela wenze short uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Webafethu ke elapha insizwa iNkos yamaGcokama edume lapha ngokuthi iyafudunyazwa. Ukhumbule ukuthi ke insizwa impela edlala ushuni omnandi kakhulu lapha ke edume nge-microwave kazwe lonke lapha ngibona ke enkundleni zokuxhumana impela abantu bekhala ukuthi iNkos yamaGcokama itape lapha ingoma yensizwa iyale phansi kwahlabisa lapha insizwa ke uStabhilithi lapha kunengoma ke ecula iNkos yamaGcokama esihloko silapha nasithi ke abangani bami featuring intokazi usinenhlanhla owakantu lapha track number 12. Kule ngoba ke mangabe phela uthi uyalalisa inhlamvu kuthathe lapha ke ingoma yensizwa uStabhilithi. Ngale kuthi mhlambe ngilongichaza kakhulu wengane zakwethu ke ake ngikudedelele izingoma bese uyazwela umehluko. Mina ngingane zakwethu ngilasiboni angande kakhulu ngomlomo kodwa ke sengiphuma kanjena ngishiya kanjela ke shana izingoma ezimbili uzosala uyihlahlele uzwele ukuthi ngempela iNkos yamaGcokama mangabe kuthiwa itapile ayisukelwa ithathwe le ngoma yensizwa uStabhilithi ethi wangilaya umama. Ngaze ukuthi ke sengiphuma kanjena ngakhohlwa ukusubscribe ningilandela ku-Facebook @Radio iNkos. Niziphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona. Abangani bami banjani babona ngoba udale impethe kahle engakelela sebeyamsabawela senkezweni ngathashona khona mina ngilambile ukomenda weniyaphetha wanglayo mawa malangome khona wathi yonani shuwela anyanisi ukomenda uthanyathi kwamhlabele ngani usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda lingapheli, umhlumo ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukuphuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Kuyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala.